Karibu mpenzi mtazamaji katika vipindi vyetu vya kila siku. Na leo ni kualike usubscribe ili uweze kupata vipindi vingine muhimu kama hivi. Kwa nini Wakristo wa kwanza waliitwa watu wasioamini Mungu, atheists, huko Roma? Mitaa ya Roma ya kale ilikuwa imejaa mahekalu, sanamu na madhabahu. Kila mji ilikuwa na miungu yake. Kila familia ilikuwa na mahali pa ibada na kila kaisari alitarajiwa kuheshimiwa kama Mungu. Dini haikuwa swala la imani tu, bali ilikuwa ishara ya utii kwa dola. Kuabudu miungu kulionekana kama njia ya kulinda Roma yenyewe. Kisha, kikundi kidogo cha watu kikaonekana kuwa tofauti. Hawakupiga magoti mbele ya sanamu wala hawakuteketeza uvumba kwa heshima ya kaisari. Walikutana kwa siri, mara nyingi usiku, na walizungumza juu ya Mungu mmoja asiyeonekana. Walimuita Baba na walimuita Yesu Bwana. Masikioni mwa Waroma, hili lilikuwa jambo la kutisha. Katika jamii ya Kirumi, kukataa kuheshimu miungu kulionekana kuwa hatari. Watu waliamini miungu ilidhibiti mavuno, ushindi vitani na amani. Ikiwa miungu ingezikua, dola nzima ingeweza kuadhibiwa. Kwa hiyo, Wakristo walipokataa Jupiter, Mars na hata Kaisari mwenyewe, walionekana kuhatarisha usalama wa wote. Kwa sababu Wakristo walikana miungu ya Roma, walipewa jina la kushangaza, watu wasioamini Mungu. Sio kwa sababu hawakuamini kitu chochote, bali kwa sababu walikataa kila kitu ambacho Roma iliabudu. Kwa Waroma, Mungu asiyeonekana na asiyekubali kushirikiana ibada hakuwa anakubalika. Waandishi wa Kirumi kama Tacitus na Pliny Mdogo waliwaelezea Wakristo kama watu wa ajabu na wakaidi. Hawakuweza kuelewa kwa nini mtu angekataa tendo dogo tu la utii. Walichoshindwa kuona ni kwamba utii wa Wakristo ulikuwa kwa mamlaka iliyo juu kuliko Kaisari. Kwa Mkristo, kusema Yesu ni Bwana haikuwa tu tamko la imani, ilikuwa ni kitendo cha kimya cha upinzani. Ilitangaza kwamba hakuna Kaisari, hakuna mamlaka wala hakuna dola ingeweza kuchukua nafasi ya Mungu. Na hivyo, wale waliotajwa na Roma kama watu wasioamini Mungu wakawa mashahidi waliobadili dunia.